Ia, leo a fo I mai tama sa koe sui povi. Ia. O le makawale lea mo ko I sa sa lava tu sa le mea, tu sa le mea. V8. Bawa siya ponga oki mommy tu sa, oki mommy ki ngai ngo mommy tu sa. Hey guys, I just came back home from doing my phone. I had to fix it up and it was so expensive. I had to replace the LCD screen. I've got the Samsung 6 Edge Plus, and honestly this is my last Edge that I will get because it's just too expensive. They're like so much more fragile and twice as more likely to break. So that cost me a fortune. I don't really have much planned today other than it's Amaziah's birthday. We came to get some last minute things for Amaziah's second birthday today. He turns 2, the little bugger. We're making marinated buffalo wings. We've got some potatoes for some potato salad. We've also got some fish fillets and some chicken wings. Ya, o mai ua I papo. Ya, o lelei pea. Ma sefe uma povi. Mar pa no lelei. Ya. O ma koe foi si ma koe vai a nei ma pua ma asia kui o lava enga yo fale la yo. Ya, se foi skala la kwa mare af ka vale I. Pa vai o ko kilo mele wala ka o ma ai. Ke aku se ia sia ku ia semsia. Ma pa fai me pua am fai me mo. Ma ko ora I kai. Me o ku wa mole ma ko se ma me ai o. Ya, ga. Ma me ai o I fale la o sia ma mole a o ke me ka ko. Ya. We came to get Amaziah's balloons, but because they weren't ready, we expected to pick them up a little bit later, but we were a bit early. We're just shopping around. Ya, alora va sei fo nei tura le fiafia o mai a me foi ngalue ngon le yaso. Oi ne yaso no po tu mo pele lo fa mare ka le le li ya tei ma ua. Na ba ua la va. Ya, o aga ya tu ma tu san le aga I pizza. Ya tu san. O ma lo si pe o ya. Ma ua la va yer fia mare mo yo na vai fa. Mai ni pa o subia. Ini papa o tamar. Pa o kamai. Pa fanga le vao. Peki. Kai o maros. Ya. O monguia bai lava ia uka yo. A ai le ngai mai le. A ai le pua. Varu pengua moa. Suia ku ngai povi. Ya, o uma lava fe au ngai yasu. Me si di lava o manguia uma ka ko. Penga foi o ko. Ya. Lo ma aku si ma o ku kai. Si ka o fo le vai. Wa al fo aso. Ya. Masih isau. Kau su aku pe mau se me ai kai. Ya. O mole lava la av ka va ni. Mo mole lava ka va ni. Mole vai mangava. Mga wala ka va ni. Mole. Ai vasco vai mo falai min ko ia. Ko si ar meri ai. Fiko ai fai mare uru. Mar pepe. Ya mare e reaksora ko ia. Nga malo la fa. So can you tell the viewers what you're making? So she's cooking pai. That's the potato salad. I think Ingrid's making potato salad, Mum. Sapasui. We've got some coleslaw, chicken wing. This is our great attempt at happy birthday sign. Dad, you did very well. Huh?
You did a very good job. Yeah. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday. Olha o que essa aí acaba? This is the Peppa Pig birthday cake. I wish when I was 2 years old that I was driving a Mercedes Benz. You can't really see it. Oh, you gotta take the plastic off. Well, it's still a Mercedes Benz, yo. No, I don't. Where's the two that you can blow? I don't touch darling. Show me where you blow. Yeah, go Papa. Stop. You guys did buy it. Happy birthday! Well, it needs to charge for 24 hours. Open the door. Cool. You are so spoiled. Whoa. Oh.